inafanya kazi ya ufundi wa uashi, na wewe unafanya kazi ya furniture. Mungu akubariki sana. Nasema katika Biblia nasema mafundi walipongezana, na mimi nakupongeza wewe fundi, unafanya kazi nzuri. Lakini jioni ya leo nina ujumbe kwa ajili yako. Hatukukosa kazi. Bwana ametutuma, tumeagizwa kukuletea habari njema. Tumeagizwa na Yesu tukuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Wakati unapoona tunazunguka, wengine wanatudharau wakifikiri tumekosa kazi. Tuna kazi kama nilivyokuambia. Haleluya! Lakini kwa sababu tunatii sauti ya Yesu, Bwana ametuleta hapa. Sikiliza, tunasoma katika Biblia kitabu cha Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Biblia inasema, kama una Biblia yako, siku hizi Biblia zipo kwenye simu, soma Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Utapata hizi habari ambazo nakuambia jioni ya leo. Iko siku utakosa. Soma pale, Biblia inasema siku inakuja, siku ambayo italeta njaa katika nchi. Watu wakisikia njaa wanasikitika, maana njaa uliozoea ni ya kukosa chakula. Biblia inasema na kiu, watu wanaogopa ukame. Wakisikia kiu wanafikiri ni kiu ya kukosa maji. Biblia inasema nitaleta njaa katika nchi. Njaa ni njaa ya kukosa neno la Mungu. Iko siku utatafuta hili neno, iko siku utawatafuta wahubiri. Wako wapo wale wanafunzi waliotuhubiri habari za Yesu, lakini kwa sababu injili itakuwa imekuwa na mwisho, tumeshaenda zetu mbinguni. Kazi ni kwako wewe, unahangaika, wewe unataka usikie neno la Bwana, lakini hautaliona. Utakimbia, mashariki utaenda, magharibi utaenda, ukiwa unatafuta wahubiri. Kusini utaenda, kaskazini utaenda, lakini hautaona neno la Mungu. Hata ukikutana na hiyo Biblia, haina uvuvio tena wa neno la Mungu, haina uvuvio wa Mungu, kwa sababu yule Mungu ambaye wakati huo anatumia neno hili ambalo lina pumzi yake, tunaondoka zetu kwenda mbinguni. Haleluya, wana wa Mungu. Wakati ndio huu, wakati wa kuokoka, wakati wa kutengeneza maisha yako. Usione kwamba tumekosa kazi, usione kwamba tunazunguka tu. Yesu ametuita utoke katika dhambi zako, utoke katika maovu, okoka.